Umculo Maskandi osanda ukuhlabana ngetekisi ohlobo leKhantam kwi-Mara of All Maskandi Festival ngepelasonto uKhuzani uGatsheni Ndlovu uthi usutha ngathi itekisi yakho umzela ngakubo ngaze ukuthi ake nginibekele phela ngiphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo mina igama lami engompeza ngithuthunga ngakho manje bathi ilasbona magumede mhlawumbe wakuthi usemusha ngizophinde ngikukhumbuze ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke wengenza kwethu-ke umculo Maskandi usanda kuhlabana ngetekisi yohlobo leKhantam kwi-Mara of All Maskandi Festival ngempelasonto uKhuzani uGatsheni uMfokandlovu uthi usathi ungathela itekisi yakho umzila ngakubo uma uthola uzoyifaka kuwo kodwa-ke okwamanje uzobe isebenzisa enkaphanini akusiyinto enencindezi yayo kusho uGatsheni uthe uwina nje ube netwetwe ebelidala ukuthi kunomaskandi bebemfonela bamtshela ukuthi-ke kungenzeka athenge ingulube isesakeni ngenxa yokuthi abanye abahleli bemicembeni amakhwantamu babuye bagilane laphana bebethi-ke kungenzeka kugcine kungenzekanga lokhu ebekuthenjisiwe uyazwa ngosuku lomcimbi akuseyona iquantum sokungokunye akuseyona-ke nento ethenjise yona kulandisa uGatsheni uthe yena uyabonga ngoba-ke abagqugquzeli bama-Mara of All Maskandi Festival baligcinisa izithembiso balenzile iqiniso iquantum intsha sha alena scratch uchaza ukuthi isekhaya njengoba ekhuluma kusho nje uGatsheni oqaqadozwa kababanga u-30 uthe ukuhlabana ngako lo mklomelo kumjabulise kakhulu uqhubeke ngokuthi benakho umqondeno ukuthi-ke kungenzeka uthathe kodwa-ke angazi ukuthi uzowuthatha kanjani uthe ngenhlanhla-ke wagcine kulungile uyabonga ngokweseka okutholile kubantu bevota ngobuningi futhi-ke ngokuzikhandla naye kuzamile ukuthi lapho behamba khona zikhulumele ngalo mncintisano kwaze kwaba-ke negebe kwabe beqhudelana nabo kuphethe uGatsheni kwenzeka lokhu nje lo mculo usanda kuhlabana kwi-Cultural and Creative Award ngendondo ye-Best Newcomer ehlula ngisho nomculo onqoba indondo kuma-Grammy Awards kulezi zinsuku-ke uGatsheni ushisa izikhotha ngenoni lengoma esihloko sithi Hit After Hit nganza kwethu mhlawumbe lithino lwakho uvo ngalolu daba ake sidlane comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe luthino lwakho uvo ngo-double chintu uGatsheni mina ngathi ukuthi ngiphuma kanjalo-ke kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwi-video elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.